Penerapan protokol kesehatan personil Satreskrim Polresta Banda Aceh. Wajib pakai masker. Siapkan tas siaga COVID-19. Cuci tangan pakai sabun. Cek suhu tubuh. Melaksanakan apel pagi. Memasuki ruang sterilisasi. Jaga jarak 1-2 meter. Gunakan hand sanitizer. Pakai face shield di ruang pelayanan. Gunakan APD saat melakukan identifikasi. Tahap 2 via video conference. Melaksanakan jaga jarak saat gelar perkara.